Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman 16. Ada Pak Nasa di Depok. Silakan Pak Nasa dimulai. Kalau di sini yang Apa? man itu halaman berapa? Yang mana? Oh, yang man? Man, Iya, man, 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 man. Man. Man mah halaman seberapa? 16. Iqra 5 kan? Mohon. Iqra 5. Kalau 4 ini. Salah saya baca Oh. bukannya. Iya, maaf, maaf, Pak Ustaz, Alhamdulillah. maaf, maaf, maaf. Ya Itu enggak kabar benar. apa-apa. Lantas kolotku maneh iya. Iya, Ada. kabar, ya. Sok silakan. Tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabbaro yukab Kabbara yukabiru. Ya dua-dua itu yang ya. tasdid ya. Kabbaro yukabbiru Kabbara yukabiru. rottala yurottilu. Rotala yuratilu. Ayah. Yuk. Mana saya silakan. Asharo yu Asara asar asharo yu asiru asara yu asiru ajila yu ajala oh ajala yu ajilu ajala yu ajilu lahana yu lahinu lahana yulahinu sahoro yu sahiru sakhara yusakhiru. Kemudian lahana yulahinu lahana yulahinu sahoro yusahiru sakhara yusakhiru Rabbi jidni ilman Rabbi zidni ilma. Dibaca satu. iya ilma ya Iya. Rabbi jidni ilma Rabbi zidni ilma. Kemudian. warjukni fahma Warzuqni fahma. alhaqkumut takasur Alhaqumut takatsur. Kemudian. hatta jurtumul makobir Hatta zurtumul maqabir. Kemudian. innal lajiro Innal lab innal lajiro. Innal innal abrara. laji ab oh iya innal Innal laji abrara. abroro Kan lapid lapi na enggak ada i enggak ada lapi jiro. Nih ya, lapi nih metode jijah ya nih, metode saya ngajarin ya jijah. Ikutin ya. siap Innal karena sa innal ya abroro
abroro lafi naim. naim. Nah gitu, jadi ada pijojoro dari mana? Ayo lagi. Innalaji Nggak ada inaladi. abroro. Innal abroro nggak ada inaladi. Innal Oh, innal oh iya benar. abroro. Innal abroro lafi naim. Nah begitu. Iya. Innal abroro lafi naib. Gak ada inaladi. Kemudian. Wa innal lafi Kenapa wa inalapi? Coba lagi wa wa innal. innal wa inna ya Nah, metode dia, wa metode dia. inna Metode dia ya. ya. Metode dia Iya. ya. Wa innal, coba ikutin. Wa innal Fujaro. fujaro Fujaro. Double, double. fujaro Lapi lapi jahim. jahim. Coba lagi. Wa innal Iya. fujar ya. Fujaro. Nah, Wa wa innal innal. fujjaro lafi jahim. Nah, begitu. Iya. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian. Subhanallah Oh, subhanallah. Subhanalladzi sahhara lana hada. Ada An- subhanalladzi sakhkhara lana ada. Ayo lagi. Subhanalladzi sahhara lana hada. Nah, bagus. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Kemudian Wa ma kunna lahu muqrinin. wa ma kunna lahu muqrinin. Bah, pinter lah lama-lama aja. Kayak Teh Neni, kayak pinter sama-sama. Yuk. Insya Allah sabar. Yuk. Badala yubaddilu. Badala yubaddilu. Adana yu'adinu. Adana yu'adinu. Karoma yukarimu. Karama yukarrimu. Kemudian. Wajaro yuwajiru. Wajara yuwajiru. Pasaro yupasiru. Pasara yufasiru. Basaro yubasiru. Basyara yubashiru. Bagus. Kemudian nih yang ini. Yuk.
Wa asara. Wa asarol Panjang. Wa wa asara. asarol hayatan ladunnya Wa asaral hayatad dunya. Ayo diulang lagi, belum benar, belum pas. wa asarol hayatan dunya hayatad dunya wa asarol hayatad hayatad dunya hayatad dunya. Kemudian tad dunya ya dunya ya. Wa asarol hayatad dunya wa asarol hayatad dunya. Ayo lagi. Wa asarol Hanya pendek. Hayatad. Hanya pendek. Wa asarol hayatad. Dianya. Hanya pendek. Ya yang panjang ya. Benar. Wa asarol hayatad dunya Wa asarol hayatad dunya. Kemudian wakad dababil husni husna. Wa kadzdzaba bil husna bukan bil husni. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Iya. Ya. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa malaku ala jahim. Wal malaku ala arjaiha. Iya. Wa al malaku. Ini metode jijah ya. Iya. Wal malaku bukan waal, alifnya kan nggak ada barisnya. Wal malaku. Coba wal malaku ala arjaiha. Begitu tuh metodenya. Metode jijah. Coba lagi. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Kemudian pakajabuhu
Fa'aqaruha. Sudah mendekati metode dijijah ya. Iya, iya. Iya, iya. Fakadzabuhu. Pakat nyamber. Fakajabuhu. Fakadzabuhu. Pakajab. Pakada. Fakadzabuhu. Pakadabuhu. Fakadzabu. Maaf ya, agak dibentak Pak ya, nyasnya. siap. Fakadzabuhu. Fakadzabu agak dibentak itu latihannya. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Coba lagi. Pakajabuhu. Fakadzabuhu. Oh iya. Pakajabuhu. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu. Pakajabuhu. Terus Fa'aqaruha. 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 Coba lagi. Fakadzabuhu. Jabuhu. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. 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 Fakadzabuhu. 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 Ya. Fakadzabuhu. Fakadzabuhu. Ya. Fakadzabuhu. Jabuhu. Fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Kemudian Fi suhufi kalimah. fi suhufi Suhufi. Musa. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Kemudian Mukaromah ya. Bukan Musa, Mas. Fi suhufi. Oh, yang ini ya. Suhufi. Oh, ya. Biasanya saya nggak lihat. Bingung saya. Nggak lihat tulisannya. Biasanya kan Al-Quran. Fi suhufi Musa itu. Oh ini lain. Bukan. Fi suhufi Mukarramah. Fi Mukaromah. Gitu. Muridnya pinter ternyata, Masya Allah. Ya, ya, ya. Fi suhufim mukarramah. Iya. Iya. Fi suhufim mukarramah. Iya. Fi suhufim mukarramah. Mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Kemudian marfu'ah. Marfu'atim. Marfu'atim matoharah. Marfu'atim
mutahharah marfu'atim mutahharah. Iya. Kenapa suaranya kecil? Kecil. Kepijit kali itu. Apa tuh? Kenapa? Enggak ada, Ustaz. Saya tanya ya kalau nggak percaya nih sebentar. Sini suaranya kecil. Nih, Kenapa ini apa? Yuk silahkan. Nanti ya Bu Dian ya, habis ini ya Bu Dian ya. Terus ma'uh ya. Tuh. Ya kemudian. Bentar. Yang Ya. Ini. Sampai mana tadi Pak Ustaz? Lupa saya ini. Nih. Ma'uhiya ilaik. Ada nggak? Nih, tunjukin nih. Paling bawah, paling bawah, kedua dari bawah. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Kemudian. Sanad. Uzir. Wa ujabaniyah. Sanad uzabaniyah. Sanad uzabaniyah. Coba lagi. Sanad ujananiyah. Bukan kalau jadamiyah. Sanad uzabaniyah. Sanad uzabaniyah. Zabaniyah. Sanad uzabaniyah. Sanad uzabaniyah. Sanad uzabaniyah. Sanad uzabaniyah. Sanad uzabaniyah. Kemudian. Siap. Wa huwa samiul alim. Wa huwa samiul alim. Wa huwa samiul alim. Wa huwa samiul alim. Kemudian. Lanakunna minnal muskirin. Jadi muskirin. Si bapak kumaha atuh kumaha. Lanakunna min syakirin. Metode jijah ya. Iya. Lanakunanna. Lanakunanna minas syakirin. Ayo coba lagi. Metode jijah pakai dulu potong-potong dulu. Kenapa lan? Nggak ada tasdid.
lanakunanna minas syakirin. Pinter. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Lagi. Lanakunanna minas syakirin. Lanakunanna minasyakirin. Coba lagi. Lanaku. Lanakunanna minas syakirin. Lanakunanna minasyakirin. Ayo. Lanakunannas. Jangan dari kun jangan ke n dulu. Ya. Lanakunnan. Jangan dikunkan. Jangan dikunkan. Iya, lanakun Bukan. Dengerin baik-baik. Iya, siap. Ada nakula sadewa. Jangan nakulas sadewa, jangan. Nakula sadewa. Lanaku nan ya. Baru nanya nyamber ya. Jangan lanakun, Yes, kan ada waw mati, ada matobi'i di situ. Siap. Lanaku baru nana. Iya. Lanaku nana minas syakirin. Gitu, minas syakirin. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Tinggal ngulang-ngulang aja nih. Kenal huruf mah sudah. Cuman ngulang-ngulangnya, nyambungnya nih belum mantap. Kemudian nasoha yunasihu. Nasoha yunasihu. Paddola yupadilu. Faddala yufaddilu. Hotola yuhotilu. Hotola ini alif Bapak, bukan alam. Hotoa Bapak. Oh, hotoa ya. Iya. Hotoa yuhotiu. Hotoa yuhotiu. Najopa yunajipu. Nazofa yunazifu. So'a ba yusaibu. So'aba yusaibu. So'aba yusaibu. So'aba yusaibu. Sogoro yusogiru. Saggara yusagiru. Saggara yusagiru. Saggara yusagiru. Berapa kurang nyamber doang. Sogoro yusogiru. Bagus terus. Sama iwa dorik. Metode jijah ya, ikutin ya. Iya siap. Wasamai. Wasamai. Wat
Torik. Torik. Gitu doang. Watorik. Wanya nyamber. Wat torik. Nyamber. Watorik. Iya. Wassamai. Watorik. Tonya panjang. Watorik. Watorik. Tonya panjang. Watorik. Ya sebetulnya satu alif ya. Cuman Iya. Bapak nggak panjang-panjang di situ. Was sama iwatorik. Cuman satu alif, dua ketukan. Iya. Wassamai. Wat. Torok. Watorik. Watorok. Watorik. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah, berikan kepandaian untuk hamba-Mu ini. Berikan kemudahan biar tidak putus asa ya Allah. Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Coba lagi Pak. Wassama'i wattariq. Iya, wattariq. Kemudian wa ma adrok. Wa ma adroka matorik. Iya, maknya tapi pendek karena ketemu alif lam samsiah. Wa ma adrok kamat torik. Jadi terpaksa Pak. Kadang-kadang kalau belajar tasdid itu kayak ngebentak. Kalau nggak dibentak ketemu. Umur kita sudah banyak. Otak kita udah lelet, udah susah. Jadi mau nggak mau agak dibentak sedikit di tasdidnya. Wa ma adrok kamat torik. Mau nggak mau dibentak, kalau enggak otaknya bubble terus. Ya, coba Pak. Wa ma'ad rok kamat torik. Bagus gitu tuh. Saya ngebentak di Bapak mah pas. Itu. Kalau saya ngajarnya lebay, Bapak lebih lebay lagi nanti. Wa ma'adraka ma'tariq. Bagus. Kemudian yang bawah Pak. Wa ijal jahimus su'irat. Wa idal jahimu. Tinggal di situ tuh Pak. Su'irat. Kalau nggak dibentak begitu Bapak tetap aja su'irat. Nyember. Saya ngebentak sampai keluar keling ini, keluar urat-urat di leher. Bapak mah pas gitu. Kalau saya ngajarnya su'irat, Bapak su'irat gitu Pak, dibentak. Coba bentaknya Bapak pas, coba Pak bentak. Su'irat. Oh ya enggak? Itu pas. Su'irat. Saya mah ngebentak banget. Kalau Bapak ngebentak di saya pas. Wa idal jahimu su'irat. Tuh, kalau ngajarnya begitu. Wa idal jahim su'irat. Tuh, bagus. Maunya ketinggalan tapi tadi. Wa idal jahim su'irat. Maunya ketinggalan. Iya. Wa idal jahim su'irat. Wa ijal jahim I-nya panjang ya Pak ya. I-nya panjang ya. Idal jahim su'irat. Sebetulnya cuma sekedar satu alif ya. Itu. Wa ijal jahim. I-nya panjang. Wa idal jahim su'irat. Wa ijal jahim su'irat. Wa idal jahim su'irat. Wa idal jahim su'irat. Wa idal jahim su'irat.
irat. Nggak apa-apa. Jadi Bapak ulangi rekamannya ya, ulang-ulang terus. Siap. Wa izal jahim su'irat. Kemudian Wa izal jannatun kenapa jadi ada tunnya Pak ya? Metode jijah. Ya. Wa Wa idal ijal jannatu. jannat Tuh. Jannatu. Ulang lagi Pak ya. Wa idal. wa ijal jannatu Uzlifat. ar Kok jadi ar? ur Ini uj lipat. lipat. Bapak nih nggak ngaji seminggu lupa lagi kebanyakan Wa ngaji. ijal jannat tu Uzlifat. lipat. Bisa. Wa idal jannatu uzlifat. Ini kalau saya dulu waktu sama ayah saya susah. Kamu itu aja nggak bisa. Disuruh saya ngulang sampai 100 kali. Wa idal jannatu uzlifat. Wa idal jannatu uzlifat. Sampai nangis-nangis karena udah lapar. Enggak boleh. Belum selesai. Belum 100. Terus aja. Sampai terus. Masya Allah. Waktu itu saya berdendam, marah sama ayah saya. Sekarang Masya Allah ternyata benar ayah saya. Karena lidah itu harus dilatih ternyata. Wa idal jannatu uzlifat. Wa idal jannatu uzlifat. Wa idal jannatu uzlifat. Iya, kemudian. Wa ijal jannatu uzlifat. Kemudian. Wa mahum anha Pak jadi bi'ai Pak. Wa mahum anha bin. Tuh udah bisa cuma nyambungin doang. Wa mahum anha ibin. Gitu doang Pak. Wa mahum anha ibin. Bagus. Ibin. Wa mahum anha ibin. Wa mahum anha ibin. Iya, kemudian Pak. Innal ladina goduna Innal ladina yagudduna aswatahum. Innal ladina yagudduna aswatahum. Yagudduna. Saya pakai metode Azijah ya. Metode Azijah aja ya Pak. Innal ladina yagudduna aswatahum. Bagus. Innal ladina yagudduna. Ya kan du ya. Iya, yagudduna. Yagudduna aswatahum. Metode jijah hebat tuh kayak gitu. Ya. Innal ladina yagudduna aswatahum.
Yang ini. Innalladzina Ya. yagudduna aswatahum. Bagus. Kemudian. Wa'al hikni. Bagus. Bisolihi. Bisolihin. Wa alhiqni bisolihin. Wa alhiqni bisolihin. Bagus. Kemudian. Wa innahu laminas sodikin. Bagus. Wa innahu laminas sodikin. Kemudian. Wabi samas wasamas watolimin. Wabi samas watolihin. Wabi samas wazzalimin. Wabi samas wazzalimin. Wabi samas wazzalimin. Iya. Satu lagi, Pak. Wabi samas wajolimin. Wabi samas wazzalimin. Wabi samas wazzalimin. Kemudian. Wasu'a ala. Ada tasdid tuh, Pak. Wassu. Wassu. Nyamber. Wasu'a. Ya. Wasa'u. Bukan wasau. Tadi betul. Wasu'a, Bu, Pak. Wasu'a. Wasu'a alal kafirin. Wasu'a alal kafirin. Wasu'a alal kafirin. Nah, ini baru halaman berapa nih, Pak? 18 ya, nanti 19. 18. Sabar ya, Pak ya. Nah, ngulang-ulang lagi, tenang ya, Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.